Uba agent star kurkalang uwe na kinong tremen ngubha. Ulami syakmat ban penpau ke jing persya. Halor ke jingle jong ka sarkar MDA. Hapo ke jing alam ke NPP. Daka pa penpau baka deka sarkar kabale siliang khamat. Tang ban matoy shimet. Lakalong hakino kino kikam. Kamat kaba une usamlarang ba ubaderu unong pule ain. Ula penpau ke jing persya. Kadai halor ke jing pom sya ueng kam u director katenat printing and stationery ka sarkar jela. Halor ke jing penon kam bakla jong kate katenat ya kapisa kabakot sya ka ark lur tingka. Uba agent star kurkalang habai keren bat kilat pathai kubor hakas ngipalei. Ulai thu bawat lai ka jing tokit halor ketika kam lada bantung. Here hadu menta meneru ka sarkar ka klempat sospon ya USR marak ubade u director jong ketika tenat bat kumjuru ya ki officer. Ulai thu ru bahadu menta mene ute u director udang bat ya kam wala ka jing tokit halor ketika jersey bamsap kadang ya syakmat. Kumta uladawa baka sarkar kadiban simkia halor kena kam. Ban sospon no syuai u director kanang baka jing tokit kan long ka bakhuit basuba. Ulah terteng eru ikene ka sarkar da ka baong. Baka de ka sarkar ka basya liang ka bakaloy ban pensito mi ki weipat ki bom don jinga day. Henry ki ba don jinga day kamla ban le AA. Ngadai ba ijen star kurgalang. Wei ne ginong tremon subha. Haniga jala jungi. Ban madang awan ban ya keren kerpang. Ba ka sarkar ba ki pai ba kintip. Ba halor ko tuge issue kebalami hau penai Julai first week Jumat Julai halor kecing ki kenram ki bala mi hapok office juga printing press juga government press kecing penon kam bakla daki officer cukup department ia ka fund kepalawan ling baka NFCM bat kiwi di kikam kabala simti ban pentre daga Doctorate of Printing Press and Stationery kabala kot syaka arkror tang but tang kecing penon kam bakala ya kafon kalami hapoki media platform ru bakala ai ling baka tuki report juga RTI kemangilisiam baka cing penon kam bakala wat ki penon kam bakala wat ya kabor ki violates what the rules ya ki criteria ki paper kaba wat ya ketanda ki kelam follow kot kum rules ti Henry ka balungok pat kolong mentang ba nakaliang jong ka department ba nakaliang jong ka sarkar I kumba ka claimship action AARM ya ki officer ki badon keti ha ko tukakam hoy habangila persyang balai watching tip ki ong bakil constitute ya kadaga inquiry but ngale osngo ba kila draw ya ka departmental proceeding tihre ka balango pat ba lada ka sarkar bat ki department kala constitute ya kata ka inquiry committee kapala head da ikong ripnar commissioner secretary but ha ka ka pola draw ya ka departmental proceeding yang director barim SR Marak ka balango pat kolong menta ngisiam habangi nagmanin nga nawan kundo pan minister bandang follow up ya gede ka issue makanya gede nawata ka hok jong pai ba bakta ya ka platang ka jong sarkar ka ba we pa we notice no don hok bantukla ki klemle ba ki aila pen bani u ban syong biang komo director klem suspend but klem sim kono kono action ka bolong kat kum ka service room kani kalong kum ke jingle silang khamat ya kiwai pat ki officer kabaki baklatiak highway department what ki suspend what ki sim action tinai balai yaw ni uwi kata ka balmo ti menin ngalawan bani kuno pat minister bani keren ya kane bakhanang baka kam kerlang baik fair and square kamdai bandon ke cisha sial khamat you know nomor bakane ke case kabamenta kam ya dan banta ru bat keduka ka high court order kabala pas syai u lagi benai balada kadi kolong la kejong kaba kadai bitik tang ya kaba ki misappropriate ya ka fund jong ka sarkar jong ka department te mentangi kwa ya kata baka sarkar kan sim action kenang ba kanung don kono kecing pendon kambakla ya ka hok kejong upai ba ya ka hok kejong upai ba te ngiyosgo ngilasmu thu ba imat wat nakaling tu chief minister u involve lang hakani ke ges ba lesi ula bandai ubriu jugu nang tai tapo ka konsi jugu
na ta daw la dalap ya kum kini ki balorong persya ya ka sarkar persya ya ka hok jong upai ba kabak kapisa jong sarkar kam dei basai na ka pla jong kadai na ka tax ki ba her kabal contribute na upai ba te balai kin su sap kin su khendeu thala ya ka hok ba ya ka bor ko jong upai ba tinggal slow ba menta ka sarkar la darong serious but ngikarpat ya ka department concern bakadai bensim action dah kabatek kat kum guru kamtam ubre wala don haka departmental proceeding kumno dang la mensyong ka kon ka inquiry ayu ka balapan rung hang tu lada ubre usong ka position ula man tampai ke evidence ula pan manipulate si QWD kamta but kat kum guru hi kalong ya uno no ubre ubala sya drone departmental proceeding but bala si argument day banweng swayo ngimong terminate henry umrei bensyong ha to position nang baka inquiry committee kanyo bantrai layu ya ka ke badai bantrai but ha ko por ye ki documents kini kita iru umrei ba unyo la ban penon kam lene ban le na kum de kum tai pada ban tampai evidence lene ban manipulate yiki wiki records ki badai namataka katu ke kam ba la sya charge yo te kani kedika bangi kuat ban keren kapang ne lara kan ni wat ni persiap ban follow up imat begini ki arut kide gibriu ke ba tre da ka ba yurat ya ba hok chong pai ba tam ta ban biang ya le de ki klem salia but ha ko jok por le se kalong ru kum ke chi iben ya ka chai meru khasi ke chi ka jongi balai ke chi akum ne ya ka chat meru ko jongi balai ke chi akum ne ye gibriu ko jongi haman ki batra syaknya Dikani kalau kum kecil siang kemat, jong cim rasa, bat jong kasoka NPP, ya kibriu kasih kejungi, bagi ai kita ka protection ki ai ya kibriu lo jong jungi, badai nak konsri kejungi, lada la peleng ba kilapen ken ya ka rules, kilapen ken ya ka an, kilapen don kambakla ya ka bor, bat ya ka pisah katengka kajong upai ba ka badai jong kasoka. Kene hi kadai kecil silang kemat ngakarpat menta ngasupan ong ne yaki paida jong kala jong jala kejungi bangidai ban mi syak mat berat ding khom omrei banon kono no kecil su yaki balek bakla ngide men sim aksi panado ko sarkar hado ki seng balang hado ki rupa kemat jong sarkar jong jala kejungi kidai ban mi syak mat bangim dai ban aila di kum kini kecil ban kambakla ban ha ka jong por ba sarkar sisin ba kasyam ya kena no kecil bakla lada dai na kano no kajat beliru kini ben sim ya kaju ka hok ya kaju ka an ban pen sitong lende ban ai kecil kam dai ban theu sina khmat tang na kada ba dai ubriu tang na kada ba dai gibriu ki ba na ka konsi jong chimsar jong ki minister balai also ai kecil ra ya ki balai ki wai pat de ki bom dai na ka konsi ka chungki lende ki wai na ka wai pat de ka chai biru balai ki ai kecil pasajabat balai ki sim action word bat dari tang i jing bakla ibatang hendam de menin ngali keren bat minister konson ngamyo ya kata ka jubak ka basyai ngala kali si panggal status ka status cuma taka inquiry committee kalau poi hado kanno bat ka ka next step bak sokar kan sim hari kamyo ka jubak ka basyai na kata kata mata ngami bok pai ba untip bat ha ka cukup por bak ka sokar kam dai bele sting ya kan ka